penang asong chingrum pen isi asong wason lo amhang pathek lo lake all Karbi Anglong Joint Environment Protection Committee lasu lo lasin non head kaning je alang li ke lasu amai hem pulo lasi dang ni litum long kaprek organization tum ta amai pu pen gedang lo kaprek tum ta kacet tong penang do lasi munang litum han lasu alu amen alis nang pipo lasi pipo sinil tum ke seng nang kokma lake ni litum bai litum amai pu kunang than pachini paklar dak lo lasi nil tum jasemet pet pen kenang sobji ke lage Assam minor minerals jitu ek aswat teng masih claim nangi jitu Ladakh do concession do Assam minor minerals concession pudo concession laswa ega teng masih Ladakh kado kawita akam claim nangi pusi niltum patir pipon lo lasi Ladakh bangke a impact jitu lahai mu pen kening jelam sangti harlong pen gedang lok kipur aron re pen kipur ajone langroi ta akrektar sai pinlo jalang itum ko pusi ke dam nai ma la so velo athe phur erlo river bed salong jitu aklong ko ansika parnuk nang ki phurlong le ma lata latum thang a system amasi abadjat avederlo itu department nasor lasi labangso aharmu bangke khang du nai pulotang te nilitum la pini ke seng a committee dele ke claim nangi pukali Karbi Anglong a rat atum phan lapen department atum phan ta nilitum kapachini kang tum ke la phelo Ladakh bang kadu kawita cerap rinang po lapen lasu angthek ajoy ni pen dehorialong detholong ke bahini somar hadak son ke krep lang sangti ki phur eta joine erosion along somar bahini ki thila son ta dolo hadak ara datum dak authority tu bhan lo ki pila poson ta do je sangti phur eta ma hadak kakra lok thidul lo somar bahini lasi la poson si laso aim pega bangke thetan lo langroi langjeng anta ok pen ke dang lok pir the lang ke do an api anta dak dun edelo lasi lalo pementan lo jitu jontu januar celong chainong tame lang juno dak lo tourism a place tame tour tum da wang weder lo lasi la son kalukson do lo apen global itu environment ta ecological ta sob henu lab lo lasi a balance ave pin lo lasi mo pen than si arvi ta por hujang je delo apor hujang kijang ni hujang je det kijang nang ni hujang rong lasi la puson do lo lasi las bangso bang Karbi Anglong rarafan a message ki pikang tung la puhelo jela bangke hala committee tum si arpu dolo la son ke kali setame ka chapaham fu bang do nai pusi nile tum seng ponlo la daga bangke department an setame dak nang cerap dunang po chetu dunang po Karbi Anglong rata nang cerap nang chetu dunang po mo don marli tum mo etum six schedule ing tang erafi mo etum la autonomous state 244 implement erafi asang tita velo har long ta velo tirthe thang ta velo plotang te itung pilo hempre ke long ali ke dolange lasi nili ki puji nili tungi pui bangke Ladakh best lo hempre ke hang sitame six schedule pangtang sitame lahai natural resource ahor muke dakhel tum best lo lasi piniani black diamond jitu koila le punoi nal tum pingko apen Ladakh quartz do akelo ahlong ta do lahai ahar longan ta illegally si full lab lo a revenue sabe pin lo Karbi Anglong Autonomous Council non ko ala deficit ke nang tum ta chinipo 100 crores bak lithiat ponon dak preng idota ditala tum revenue kuna pen loga kaleke ke dam tangar ni lahai alam ninge thap ninge plot 300 crores ni tum revenue kalek lopu ni limit ha mat dam lo a department longar awe har long pir the sop pangrum la penta 100 crores ta pleng play pu selang tum nili phanange thak nili arona teng ben arti hanglo na hangyok lo abisi avelo nil tum ge pu nang tum 300 na pelo pangrum pu kali lage bango pine ga matha sikening ye pusi alang tum nange thak lasi le tum long revenue ka we jone si pinyanta ke thekere tum bang chini pakalo revenue ka we jone si 1995 MOU ka che toka teng ta dak implement pinyanta un elang MOS ka aphialam lo hadak ta 30 departments pinyanta wang pet pelang lasi ni le tum pui bangke revenue palukson et nang nilo laso along immediate non bona for the time being laso harmu bang solution bang vetike ja arona teng pen lahai asang ti harlong ki pur arona teng klem tik pen ke lahai long ke pur long lilo pusin itum laso bang chesong po lasi Karbi Anglong rata nang chesong nang po laben pamo puson si nilitum activities pulote nitum chengwai pru lo ke wang je chengwai po nang nitum mang nusin nitum pachini po klardak pen jake chengsi di pualang ro sinitum kapak klari pan sinitum chisik polo lapen daga bangke nilitum hoi pen same isi notice pipo dak langro suding na notice pipo bozar ta notice pipo aron along ta dampo DC long putamen itum dampo SP long tame konan make dam nangi aron long dampo la solang roi bangke pasaphanang pupu lapen piniani
la bangke nili tum la so ke seng ke BJP ya government tum ke la ani ngarong pikna pu ate so bharat abhijan pu ke nil jingi BJP ya kam si claim tum bom le yo BJP si chiplang tu hoilo la si alang tum claim ni kam si nili tum si pini la so asai bangke ke deng pon pu si kachi siglo la si kaddo go kar benglong rat phaname pinya message ke la henlo je jitu la so impact la hai jitu ki chok chi an ki claim apot asang ti harlong ki phurbot penang an dolo koila pulote soidia ke lang si junulo koila pulote lahai scientifically bin si lahai phur nai scientifically phur luma la forest department hai tum arjunang po la si arona te claim ke tik ke penap pini pen stame nil tu message ki pilo nang tung ki phuring tonang po la ben machine pen ke phurlong lelo ajo polong lelo lahai arondo tuwe hatanili penang gari long aphi dunlang Nagaland si gatun ajo bait soksi ta sangti ro pon bom la si la illegal an ke pini tonde a message lo la ke stop nang po pusi tung lo ni tung ke pang thira sai mani kala ko masai la is west kar bing nong sami klam pon ni is west bolo kaddo ko kar bang long lo la ke only dak di fuap aphan le ke mang chot pukai lo kar bang long lo la pen dak bang ke kar bang long rata nang chirap nang po la pen ni tum akam gali eme thang masi thul phuchi la hai kapang thira kam ke asai deng pon pusi ni tum rat thanda pachini lo Cinggu mampu tak pasai kena berita gelang arah pada sini satu. Enggak naik tongdon media kote thanta terus dia kadom ni dik lo lapen niltum ladak kacingrum nang kok la bangke akaprek organization pen kewang do kse do katsa do lapa non nagar suras kamban pen do lapen akaprek organization ta do sita men niltum kacingrum nang kok la bangke non niltum la so committee ke bang ni bang la lo all carbon long joint environment protection committee punitum niltum pang ni lo kita ilitum la environment apatak non ilitum long alaso langroy puno langjeng puno thengpi puno thengprang puno laso homu bang ki bang thengpi puno me ki bang gawe ki rok bang dopik lo sita me ki bang gawe dal lo tame laso homu ban itum non ki dunji lapen kelang dunji langroy langjeng puno me ke pate long itum bakla ji fansi kabor non bor ipo lapen sangti ke phur pusita me abisi phur bak pe ajo khala langlong ke do api da me reng del lang del non khadan pata me phur lo lang abang ke aroi dam del akaprek se dam rong lo la so fansi nil dum la so committee bang ke non pini seng nang kok lo Nang itu nan pulau lang roi lang jeng kami sapapon pa. nil dum sakon pola bang ke Non mat pada di pohi cila rang kami ter ik se putar nung tipu di. difua hitia lang ro da nil dum non la so committee non bang deng ko pamu ke pang ni nil dum la so alang ro enta difu riwada ke pa klar boyan si nil dum singwai pon lo first step wa nil dum difu lang ro si pang thir pon ik po Kala aron rate and sangki ki po la arlong ki po alang itong kon ki ko na na nil dum bang ke la alang tuman please ko na laso aron re ben ki phur tum hon bang ke nil dum bang ke un an bang nil dum khang po seta me aron ateng ki claim atu hon bang ke nil dum bang tha budun thai de forest office tum jodi le forest department authority tum bang kagos putro laso bang dolap pulote nil dum da khang dun seta me la so illegal ki phur hon bang ke nil dum bang ke un an ni khang po akoni la hai thengpi ke rok puno sangti ki phur puno harlong puno nil di bang ke hala so ko te injir honda chuning ri bang ke la helo alang tumang kagos choklim penle claim sete kagos choklim lopote council da revenue wang po kagos chok chepen ke andum ta do mine nili do pu pe hai do ta hai mine seta me hala so bang pote council da revenue avelo ke langroi langjeng ta hinu bom lo non san sil beta langroi puta me afrang ke alak muni tum se bhera ben tawang tum da dolo dak chinglu sing thi phan picnic na chu phan seta me no lang ke te par pick a jo hala so alangroi langjeng long ta kedam bang aning hang hedelo Nang itu melapa hai saya iklan juga mentuan ni ceng kunci. nil dum hala bang ke non si chingwai bom lang la so pini si pang ni lang po non ni thom ba phin dum chingwai po chingwai da phisin dum bang la klamik po Itelang hede nang litum ben non hejong pulo la lang roi lang jeng nang tum pangthir pon pulo. Angke non la dam tangan dal son ke pangthir pon tum du ulo. Poi phi ta me ke pangthir tanggal pita ku pas ur thu dereti. La so bangka smet pet bangka la rat tum hanse mane educate ke dera po. La sinang litum mangan nang tum thanon cepat duk pon pa ma la so long pen aku rat phan pachiri la hai pede ka educate pon ji phan tum pin yak ke kachisik pon do ma. rat fantan dum la educated people la se awareness bang dal dum pi bom po seta me hala so ke pang thir ke paletra bom tum hon bang ke nil dum department long dam po mama se ke pang thir ma langchari po hala department tum hon bang se action pa en po long hon bang ke Smet pet la di polang roi lam senan li ke jong rap nang las bang sultan nang li tum ma thek long nil dum sob ta thek long pro tum di fudan dengan thek long pro so lang roi ke
hala pe rigi roi pun tame ajar tame dak si warla bukti tame sim sa bang kala dak pang alang roi lang tum keteng kelan bang mesen lo seta me ladak adung rai do tum si ke pasur lo la bang la son nang taxi la ki kang hu tum sta me yong hele ingnam rai kom sa yi tum nep ku sta me aku ing hu thu phang ti la bo so thang le tum pi ku la bang nil tum thek dun long ana bang ke un ana bang nil tum rai kom nun pok si nil tum committee ta se parai ik pon